أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد جمع الناس ووهد ورداء الحق ردت فسد الدهر وغرت أسعد الأيام فسد الدهر وغرت أسعد الأيام. صلوا على النبي محمد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجي قوت العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي أفتى يجيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي أفتى يجيرة العالم يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن أنوف فالتائب فينا أقل وهاني تعريف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يعلمونا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع والترجي أفتى يجيرة العالم يا أهيل الجود
شاني وتراني آفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي آفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم صلوا على النبي محمد. حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا غفران فهو الباري يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي هادي بأجمل ذكرى صلوا معنا آل يهود فهو عبادي يوم المعادي طعمنا آل الهدى حي الهادي صار ليلا ثم دنا فتدانا هذا الذي صار ليلا ثم دنا فتدانا فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي حي الآدي أجب الذكرى صلوا معنا آل يهود فهو البدي يوم المعادي نبينا أنا اليهود هذا الذي صار ليلا
عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي يوم المعادي صلوا معنا على اليهود فهو عبادي يوم المعادي نبينا صلوا على النبي محمد. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا حاضرين علموا علم اليقين النبي يا حاضرين علموا علم اليقين إن رب العالمين فرض الصلوات عليه إن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر ودنا له الكمال والغرى سلم عليه ودنا له الكمال والغرى سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه
Manji, suka manji. Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Thumma ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin salawatullahi alaihim ajma'in kafatil awliya syuhada was-salihin aynama kanu halat arwah min masyariqil ardil magharibiha wa bariha. خصوصا ما في هذا الكتاب الإمام الحبيب عبد الله بن علي والحداد ثم إلى روحي الجد عبد زوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى رحماتنا وأموات وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bagaimana? Wa yahithu 'alal khairi. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa yahuthu 'alal khair wa huwa musirrun 'ala tarkihi wa yahadhdhiru minasyarr wa huwa musirrun 'ala fi'lihi riya'an wa sum'atan. Wa yahuthu lan anggegerei sapa siman ronyoro alal khairi ing atase nglakoni kebagusan wa huwa hale utawi siman iku musirrun wong kang netepi ala tarkihi ing atase ninggal ing khair. Wa yahdziru lan meden-medeni memperingati sapa siman minasyarri saking perkara kang elek wa huwa hale utawi siman iku musirrun wong kang netepi ala fi'lihi ing atase nglakoni asyar riyaan krana are riya wa sum'atan lan krana are sum'ah. yakni napa sum'ah nika terus dadi orang selalu dingaki menampakkan amal bagus. Sabane terangaki bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketengal orang sejilene itu ketok. Ketok bi gunting dari apoi neraka. Fakultu maka Nabi ada buman antum. Siapa kakek? Qalu kunna na'muru bil khair wa na'tihi wa nanha 'anil syarr wa na'tihi. Kaula kak dinto golongna orang-orang secuma bisa nyoro kebagusan keng tak bisa ngelakonin. Kaula cuma bisa ngelarang dari kecubaan keng kula ngelakonin. Berat orang cek ngajak dak bareng si bener keng orang tak bener. Seterusnya orang gelak yahutsu 'alal khair wa huwa musirrun 'ala tarkihi. Ibarat demar cempluk
mampu memberikan penerangan de orang lain, mepadeng de orang lain bisa ngalak manfaat tah. Orang si asal peteng male padeng, si asal tak ngetelak male ngetelak, si asal tak oning male oning. Kelaben tonton bi orang nikah, keng sayang aben kau ber. Kelas demar cempluk nikah. Wa huwa musirun ala fi'rihi. Terus apa sih tujuan gila? Riyaan wa sum'atan. Target utama riya, pamer. Wa sum'atan hanya untuk menjadi orang yang tersohor, terkenal. Jadi perbincangan ning tengah-tengah masyarakat bahwa aben adalah orang yang bagus, padahal aben hanya bisa ngelakonin, king tak bisa nyoro, king tak bisa ngelakonin. Naudzubillah. Oleh karena itu mau ngajak orang untuk ngelakonin kebagusan, maka si ngajak nikah tentunya harus lebih semangat di dalam ngelakonin bareng si bagus. Mula orang gila ampun mampu berhasil ngelarang orang berbuat secuba, maka orang nikah harus sepaling jauh daripada ngelakonin kecubaan. Repot makin. Orang sorong nganggo siwak aban tibi tak siwakan. Orang ekro makro, orang nerangaki bab makro, terangaki bab makro bahwa makro ya adalah barang setek kelebur bi Kanjeng Nabi. Waduh, makruh amu gremo. Musirun. Nika musir nika identik kelaban barang cuba. Mun istiqomah aneka kang kui barang sebagus. Istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam maulid, istiqomah dalam ngaji, istiqomah dalam salat berjamaah. Ini kenyaman istiqomah maknana istilzamu ta'ah. Istiqomah ini ke maknana netepen ngelakonin taat, netepen perintah Gusti Allah. Adapun kelakuan coba bener istiqomah. Kadung istiqomah mon mari Jumatan ngeberdarah, bener istiqomah aja. Musirun orang se netepen ngelakonin dosa. Komo tak duminu gatel kabeh. Terus Qur'ane berapa lemper. Istiqomahnya bareng se bagus, ajak bareng se coba. Tayyib silahkan lah mungkin untuk hiburan, tapi benar untuk kebiasaan belum tentu baik. Yang baik perlu dibiasakan. Kadung biasa kok, sebiasa aja belum tentu bagus. Sebagus tore biasa lagi. Nah, jadi mon orang ngelakonin coba bener istiqomah, musir orang netepen dosa. Mon istiqomah istilzamu ta'ah, netepen ngelakonin taat dekat Gusti Allah. Hadir majelis taklim ngaji istiqomah. Pacet berat istiqomah nikah. Bil istiqomah tada'ul karamah. Orang muntro alia andi kekeramatan kudu andi istiqomah. Al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah situng ni kan lebih bagus tinimbang 1000 karamah. Sekos ngokos lho. Nokol ngaltok ngokos ngelang. Tak ada tereng Islam, reng Hindu bisa. Nyatanya bisa bangun Borobudur kok. Tapi al istiqamah khairun min alfi karamah. Andi ke istiqamah aneka lebih bagus tinimbang andi 1000 kekeramatan, Pak. Kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah li'anna al istiqamah ainul karamah. Cek cuma kuleban panjenengan nika nyare karamah, kekeramatan, kamuljaan. Nyari aku lebih sampean istiqomah, karena istiqomah ini ke ainul karamah. Orang sekeramat ria benepolan bisa ngabeng, benepolan bisa ngilang, benepolan bisa daun bisa jadi PC, benepolan teblingkar bisa jadi emas. Istiqomah yang ada orang gawok ke nika keramat situng nika. Padahal istiqomah ini berat, Pak. Jadi orang mau sandi istiqomah, tak mungkin orang nika andi kekeramatan mau tandi istiqomah tak kira. Mun karo keramat se instan langsung bisa kece rame yokom
Nah, rame banyak orang entar keramat entar kabeh. Ku tak yokom. Lha yokom di mabuk dereng keramat yokom. Rame sepeh ada orang. Arab ada juduh, ada sejuduh. Mon karomah ni ke keramat ni ketahu saya sehari datang tibi bil istiqamah tad'ul karamah. Kuli bisa main andi situng istiqamah. Oh mari maghrib yasin, mari subuh yasin. Hari lepas istiqamah lah. Mari subuh solawat ping 10, mari maghrib solawat ping 10. Empon cek tolian. Apapun keadaan sampean repot kata apa? Hari ya baca, cak baca na sampean. Saya wirid latif ba'da subuh. Istiqamah. Paling ning 15 menit, 10 menit paling abid 15 menit. Tapi sesekonik ni kata pesokor istiqamah. Paling neng seneng amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inggallah. Amal saya paling kelebur tining Allah Subhanahu wa taala adwamuha. Amal saya terus menerus berkesinambungan, tak teman mege. Wa ingqallah walaupun sekone. Kulo sampeyan nika tak imbang, Pak. Saya rutin dia cuma rokok menoloh. Istiqomah rokok. Mon bene surya aja pilek. Mon bene ares abotoan. Terus istiqomah kebagusan ri kemah. Janjak kulit sampai tuane tandi keistiqomahan. Berarti mon orang tandi keistiqomahan ya tandi keistimewaan, Pak. Karena istimewa sesaungku numuku Allah Subhanahu wa taala terletak pada istiqomah. Nah, jadi mon bareng bagus nek kenyamanan apa? Istiqomah. Mon bareng coba nyaman musirun orang sena tepen ngelakonin tu dosa. Istiqomah. Pun kula olahraga istiqomah. Goes. Sepeda panjang tok 1,5 juta, 2,5 juta. Jajal kurban merdengi terutawa. Ku tak kelar melembi. Kelaran mele sepeda. Sepatu nu 400 kasan. Busen mele boleh sepatu. Agawes ke masjid apa? Tadi keistiqomahan. Ki repot mun tadi keistimewaan niki pun monggo Gusti Allah. Ki mun can oreng gampang, Pak. Istimewa monggo oreng ini gampang. Kenenge permak, kenenge poles. Surbanan pakan delwel oreng wis semu gawo. Nggak boleh nih, gawo sampeyanku. Kantel surbana deh iya. Keng tadi keistiqomahan. Nah, oleh karena gadin toh istiqomah nih kebagus, musir ane kecoba. Nah orang saya selalu ngajak nih kak nasihat Ka'bah gula tibi nih kak. Mulai niat riyaan wa sum'atan, niat karena pamer, wa sum'atan supaya orang itu jadi saya terkenal kebagusan. Ada nilai ya. Ada kuaku colon bibir cilana gunteng tibi ning neraka karena mampu ngajak orang ngelakonin kebagusan keng aban tibi ngelakonin kecubaan orang rukun aban tibi atau karan orang lampu aban tibi cerai. Alhamdulillah. Fa amma man yad'u anapun utawi wong kang yad'u anapun utawi wong yad'u kang ajak-ajak sapa siman ila babillahi ngajak maring lawangi Gusti Allah wa huwa hale utawi man ma'adzalika sertane mengkuno yad'u iku yalumu ma itu sapa siman nafsahu ing awak dhewe nikman wayan halan nyegah sapa siman ha ing nafsahu anit taksiri saking sembrono wa yahuthuha lan ngegerei yakni menganjurkan terus menggiring sapa siman ha ing nafsahu alat tashmiri ing atase semangat mun maknana tibi cancut takok kelero sampean apa makram yang bode cut kancut takok de ya cancut tali wondo semar ni ke lafaz tashmir semar mesem bagong arwa songkun beda artinya kapi kasa bagong semar ini dari tashmir maknana tashmir semangat dalam ngelakonin kebagusan ini kepada tashmir fan najatu mongko utawi keselamatan iku marjuwatun kena den arep-arep
Nanging mon orang sejak ngajak gelek aban maedo ka aban tibi, saya nasehatin aban tibi, saya cek aban tibi, wayanhaha anit taksir, ban aban tibi saya larang jak sampai aba ria tak semangat, jak sampai sembrono. Orang semangat aban tibi dikit sembrono, orang kenceng aban tibi tak cakang. Keng mon orang gelek yimbangin kelaban walaupun tak persis dengan apa saya yo caaki, minimal ngiring aben orang sing ngocak, orang sing ngajak si dakwah deka labang-labang Gusti Allah, yakni keridhaan Gusti Allah, ala tasmir untuk semangat kia sebagaimana sampean nyoro ka orang gelek, fan najatu marjuwatun, maka keselamatan ki keneng yarep, artinya lebih semak keselamatan. Jadi orang ada ini kepada dua, bisa jadi neraka Pak, naudzubillah, bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Nah mun aban cuma bisa pinter ngocak, kabura maqtan indallahi antaqulu mala taf'alun, paling raja-raja bentun Gusti Allah kada orang sepenter bisa ngocak keng aban tak bisa ngelakoni. Juga bisa swarga. Marjuwatun fassalamatu marfannajatu marjuwatun. Keselamatan orang ini lebih semak. Kesempatan untuk selamat lebih besar. Peluang untuk menjadi orang yang an-najah sangat besar peluangnya. Dengan catatan aben tibi ekhiring untuk semangat, aben tibi ekhiring untuk taat. Maka ning kak dintoh orang gelek mau lebih saya nyoro petodus dak apa saya yo caki, sampean nyoro anan sampean tibi tak bojo, beda orang tua nyoro mantonam nyoro kompo nyoro ngaji keng reng tune tibi tak ngaji, jadi iya pada gua kurang anan masuk ke surga bapak tak kaya. Nah, oleh karena itu para hadirin saya sangat badan kumul jaki, adapun orang saya selalu maido ke aban tibi, kok orang tak pantas angkun ngocak kadaria. Yang apa boleh buat, letak betah saya tak ngocak untuk keselamatan bersama. Sangkun masing kok orang banyak tuh sana, keng tero bener neraka nak kakeh, engkau tak bisa ajamin kakek selamat, karena engkau tibi kita tentu masuk ke surga. Keng tang bentuk rasa prihatin, rasa peduli dak baan, engkau ngajak baan dia untuk jalan-jalan sebagus, sopaja apa sopaja pada teti orang sebagus, bener berarti engkau mesti surga. Terus engkau menjamin kakek tak neraka njak karena engkau tibi ngebete raki. Hebat. Tak jamin de selamat orang dari apa neraka, ben aben tibi tak jamin aben masuk ke dalam surga. Anu apa mak nyoro kakek? Anu apa mak maengak kakek? Ini kebentuk peduli. Bentuk rasa kasih sayang, bentuk rasa keprihatinan atas badan kemungkaran. Epa enga neka adalah bentuk kepedulian, keprihatinan. Wa ala kulli hal lan ngatasi sakabehane tingkah. Falladzi mongko utawi wong ya'lamu kang weruh sapa si alladzi wala ya'malu lan tetapi ini ora gelem ngelakoni ngamal sapa si alladzi iku ahsanu luwe bagus apane halan tingkai, wa arsyadu lan luwe pinter apane thariqatan dalane, wa ahmadu lan luwe den puji apane akibatan apane pungkasane minalladzi tinimbangane saking wong la ya'malu kang ora ngelakoni sapa si alladzi wala ya'lamu lan ora ngerti sapa si alladzi. Keng ane ki lumayan can beda orang ngerti keng tak gelem ngamal lagi, ane ki lebih bagus, ki lebih bisa beri petunjuk, ki bisa keneng iyarep bagus pungkasana tenimbang orang saya tak ngerti apa ben tak gelem ngamal. Orang butuh beramal aneka jauh daripada keterai mana. Orang butuh beramal jauh daripada keterai mana. Lebih bahaya boleh orang pinter tak beramal. Aneka ki lebih mending, andi ilmu keng tak beramal, ki lebih pendeh.
daripada buduh king tak gelem beramal. Fasadu kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Kerusakan yang besar adalah orang berilmu tadi tapi tidak tahu malu, mutahattik. Kerusakan yang besar adalah orang yang berilmu, yang mengerti tentang ilmu agama, akan tetapi orang tadi itu tidak tahu malu, yakni tetap ngelakonin kecubaan. Lebih besar boleh kecubaan, lebih besar daripada orang bodoh bersikukuh keras kepala menjalankan ibadah tanpa mau belajar. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Orang sealim tak gelem ngelakonin ilmu ini termasuk rosak lah. Fasadun kabir, kerosakan si raja. Wa akbaru minhu, bada selebih raja antene pengjerian. Jahilun mutanassik, orang putu beramal. Ajib. Orang putu beramal tak ngerti cara beramal putu. Aneh lebih besar bahaya nah daripada orang syalem setak ngelakonin ilmu nah. Tetapi ancaman tetap beda. Bener ada ancaman kan ke orang di ilmu tak ngelakonin ilmu nah, ancaman tetap sediaki. Yang lebih parah pole wa akbaru minhu jahilun mutanassikun, lebih parah pole orang sebudu tak gelem ngelengake kebuduna bersikukuh beramal tanpa ilmu tanpa dasar. Tambah rosakan pole ini kan gembang keseneka orang soki sombong coba tak coba? Coba tak coba? Coba orang soki sombong coba lebih coba boleh orang tandi sombong cak tandi sombong apa saya sombong lagi rokok ngecer ares situngnya sombong sampai kopeng situ pesen tuh lebu kopi 2,5 500 segerupuk situ fuk ngomong kata gitu dolar, waduh dolar kasan, bujapan ku dolar, cik revision melolo saya teku. Orang sombong, soki sombong ni kalau cuba, lebih cuba boleh, tandi sombong, ilmu mustakbir, saya akan ada, kadang otak banyak, wow, mereka lebih tak seneng boleh. Orang tak andi ilmu, tak ngelakonin ilmu nah, rosak mereka. Fasadun kabir wa akbaru minhu, bada selebih rajaan boleh jahilun mutanassik, orang bodoh. Orang bodoh. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Kerusakan yang sangat besar ketika orang alim tidak mau melakukan apa yang ia ketahui, yakni tidak tahu malu. Akan tetapi jauh lebih besar jahilun mutanassikun, orang bodoh, orang bodoh gelek terus bersikukuh pancet ngelakoni ibadah tanpa berdasar ilmu. Oleh karena itu ngaji kula ngaji ka abek tibi ngaji ka panjenengan. Toreh jalan-jalan sesae terus istiqomah dalam ngelakonin bareng sebagus wirid, maulid, nyari ilmu, majelis taklim, majelis nabak boy sesae berusaha menghindar dari kelakuan saya tak pantas, bener saya coba, bener saya haram, saya tak pantas elakoni dulu cek le tua, umur le para, lekat nyekat, tenjak tak tambah ngode tambah sepo, tore ni ke umur ni ke cek buang eman, ni ke bendah ku lebih panjenengan. Nah, jadi menurut debu nikah orang saya ya'lamu wa la ya'malu, orang ngerti keng tak gelem beramal, ahsanu halan wa arsyadu tariqatan wa ahmadu aqibatan. Mungkin ning akhir deki ki orang ki kening yarep orang riki dengan kebagusna. Minalladzi la ya'malu wa la ya'lamu, la amal wa la ilm, la ilm wa la amal. Salah tandi ilmu kita di amal. Kula bisa sampeyan ni kemontek kening pedeg ilmu, cek sampai ketinggalan amal, Pak. Mula amal tak kening ilmu, mun ilmu tak kening
amal. Nasab letak nasab, soki letak soki, ilmu tandi, amal tandi, terus apa boleh sekan dia. Anak reng sah biasa, torona reng sah biasa, ilmu na sah biasa, amal sah biasa, tak tobuk dadi reng biasa. Tinalah torona reng biasa, ilmu na ye sah biasa, syukur amal ibadah luar biasa. Luar biasa dia dah. Istiqomah nah, amal sebagus cek cobaan melono si luar biasa. Luar biasa mon apa main sekat cucut luar biasa remi kenapa luar biasa aja amal luar biasa tina masih anak sah biasa salah sah biasa ki amal aduh lah dunia akhirat biasa to orang yang sah biasa masuk senang biasa aja pak. Mau luar biasa nih kak amal maksudnya. Lah oleh karena itu ilmu ngaji nikah kang kui matako dekat Allah Subhanahu wa taala, kang kui tashmir semangat dalam ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang butuh tak di ilmu terus orang gelak beramal nikah kerosakan lebih parah daripada orang yang berilmu tak ngelakonin ilmu nah. Artinya ki ibadah ngajak ke orang teka aban gelak tak ngelakonin, tetapi ancaman tetap beda kang kui orang sih hanya bisa ngocak ke orang lain, mampu menerangi ke orang lain kayak aben ternyata kau ber bahkan gunteng kuaku neng neraka cile negele mon hanya pintar bisa pandai bersilat lidah pintar bisa ngocak naudzubillah wa rubbama qala al-qail mimman la ya'gil wallahu alam bissawab. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.